Di mitubog tinyog kabagi silain. Uminom ka. Nasami day ta. Ay na, agyaman manong lusyak. Imadumit gaya man ti bungat nyo gyaw. Wain, tanagag mga bungat inyong itaropayan. Mala, ipapas mo ti uminaw, kain mangan itinyog. Yawi bunto tadaduman o di mo maibaos. Ay kituan amanaw. Ay wan, iso nga imaya. Tano kayat ni Jay mga anak mau. Umay ijay balay, tatangdanak ngaglapa. Agdalaws kinaminin at trabaho ijay balay. Di babaunan nyo nga ay aday. Ay na, nagawi din ijay probinsyada. Tawan ka no ti mga sikaso kadagiti anak na. Taga-bro din ti asawa na. Kastaya. Ikinula ka kaya ni Jima kawin na. Tawa mo lararamidan na diti balay. Una, tapno makatulong matkin ka manaw. Kasaritam tungro di ka anakam ka bagays. Tadamagay no kaya nati sumurukin ka. Siya kon, ante. Siya kon taalaan niyo. Anya? Saan nga bagay ni Jima tagtrabaho iti o nagtibgalay? Taadasad sa dot na dajay. Anya? Iswasaklatan titangdanan yung agbabaw ng tanagagatak mat, ante. Ayan ni Jima aya, Angel. Ay na, ada dya silid na ang agsil-cellphone lang teraramidan na. Awan na mo na nga trabaho dajay. Iso nga siya kunti ko yugyo. Mabit lang ante tayo naka-agrubwat niya. Ag-impa kay akmatan. Hey! Salaki! Unay matdag ito yung ason! Huh? Hey! Nana Helen! Umayak man! Ay, adeng. Adda ni Nana Helen. Apay, anyat masapon mo ka ni antek manang. Adda ko man ang patag nga ibagakan ko na adeng. Anyat ibagang nga ka ni antek. May papaniti anya dia tangay. Kwa. Aw, kurain. Dumadon ka. Sumrak ka dito ay balasang ka. Ay, dayjay magayam ni Nana Helen. Angel! Ingka mangisaga na iti merinda. Tapag merinda ni kurain. Uwan, ante! Bayadak tumot lang inton agsweldo nila kay kunana. Ay, wag, sigay. Ikan ka iti ut-utangam kurain. Angam ag merinda ka pa ya. Tanagpaisaganak iti merienda iti kaanakak. Ay, kaanakam day di ababahay nana. Wan, kureng. Putaw, tinaw na kapsat ka. Ay, hustuan nana. Tapno adda katulungan nyo dito'y balayaw. Ante! Dato yan ti merienda yo. Manang, dato ti platom. Maangkan ni ti spaghetti. Agyaman ak adeng. Sige, maangkan. Ay, ante, da kayo nga ay anyat kayo yung akanan. Ay na, nabsugak pa'y mga road. Danumlatan, Angel. Sige, mabiyat lang nga ron ta ialaan kayo. Nagswerte mat data nga babaen. Umay lagayam umutang nga magmerienda pa'y. Naglayangan. Madin sa datoy Gun-gun dawayan da matante kinasingpat ni antek. Ay, masapol nga palutputak ni Ante Helen. No kasta. Ado ti umay umut-utang kada kayo, ante. Saan lang nga ni manang koreng? Wan, Angel. Ado pa'y nga rutim mo tang asan pa'y nakabayad. Mabayinak mo't nga agsingir. Ay! Tama nga noawan pagbayad da balasang kao. Ala! Apay nga itultulok yo, ante. Awan Gundo wayanda kayo dagita nga tataw no naanos kayo unay. Agungot kayo ngamin Pilitan nyo isuda nga agbayad, takasapulan nyo matikwarta. Ay, katagbayad dan tulata, ano, ada kwartada. Narigat mo't no persaum ida singirin. No talaga nga awan pa'y pagbayad da. Nasingpat kayo nga minuna, ante. Iso nga abusoon da matante kinasingpat yo. Saan mo't siguro, Angel? Tamaawatak mo't ida. Tanarigat ti panagbiag da. Awan Imbis nga makaurnong kayo, awan ta. Ipapautang nyo matgayam ti pensyon nyo. Nekitaan nyo baka awan pang sweldo yo kanya kun. Ay, mangibati kayo iti sweldo kante. Ay, nabalasang kaw. Di ka madanagan. Tamakasweldo ka lata. Ante, agawid hakman. Tay nakituludan da tatangkoy ti abas to da. Sigay ka nakan. Oh, at iti sweldo may taabulan, Angel. Ni, ento no may alawas pa'y mati pa nagsweldo kante. Wan, sana balay.
Tapno adda pagmarket mo nga agawid. Kanday tinay, nayunak ti kwartam. Taigatangam datatang mo'y tinaimas asidanda. Kun mga lakanto kada gijay dilata nga impaw iti kasinsin mao manipod abroad. Ta sayang lang no saan ama ibaos. Adu unay nga min balasang ka. Sige nga Rodante. Iyagyo amin tayawit ko. Ado pa dagi dyan noodles ija ko sinangan nakita. Bala umamin dagi jayon. Ado pa iti sapatos nga saan nga maus usar iti balayo. No magagat ka lakit di amang yawid ka dagi jay. Yawid mo ninjol. Ay, kat magagatakante. Oray ba no adya, isa ko kamin. Baklayak nga iawid. Nay, tagadumo dagi tayo sang-sang mo na nakaw. Ay, wan tatang. Hanyo nga pakibibiyangan dagi tataila ko. Anya. Ada dyan lasin ko nga bagiyo kadagya kakabsat ko. Ada pa dilatakan noodles nga bagiyo. Nangalam kadagita babadaw kas kadasap sapatos saya. Ginatang mau. Wag sama dagita. Intad na Auntie Helen. Napintas dagita nga nagapuy di abroad. Branded dapay. Iso nga ilakok ta sayang. Na, intinanti milakom hidain. Katuan na, branded nga road. Gatangan da itinangay na dagitoy. Hanyo ibagbagakan na ante nga ilakok ka. Taba ka hanak to ikanan. Manahilain! Hoo! Ada kayaw! Agdigdigos ni antek. Apayan at masapul mo kanya na aya. Ay, pakibagam to, mga daka din. Amo na latang tigagarak tayong baga ako ni Dekalman. Umay, samat umutang dito yung nga tao. Grabe mat dito yung nga tao. Basta ang pensyon ni ante, umay di utanganan. Agyaman, nakitin pa utang yung kanya na nahilain. Bayadak tumilang no malako ginwang kaw. Wow, hindi ka madanaga ng bawi. Awan problema kanya. Ay na, nakasingsingpot kaya talaga na nahiling. Nagrang kay man nakagawad no kapitan. Ay sigurado mga abak kayaw. Ngamin kayo na parabor kayaw. Managtulong kayo kadagitis kada kami ang mangurkurangais. Awan balak ko ang bawi. Kinuray man sa anak nga kandidato, makatulong ak metlatan o kayat ka. Nalakit di tada, malaksaid no awan. Ay, kayo makidi, na. Sige nga raw, jagbayagan, tagpailak pa'y. Agyaman naman, nana. Manot inutang da dyan nga lalaki nga ante. 3,000 kanakan. Kat kano-kano nga yung agbayan. Ay, kat bayadan ng tumutla kano, inton malako na baka na. Siguraduan na lang ha. Baka matnulok-lukoan da kayo. Kaslamat nga bulili kung da dyan nga tao. Las-las tuga na kayon samat. Saan mo't siguraw kanakan? Ay, kitaan niyo ante. Hang kayo nga paluk-luko kadagita nga tatao. Awan ay, busan dati kwarta yo. Taitit kayo mat nga itad. Katjag na ganiti kurengay, nagbayadan. Saan pa'y mat, Angel? Apay ngay? Kunak man no bayadan na nga dagos di utang na. Kuna na nga bayadan na ito nagsweldo nila kay na. Awan siguro na bate, itisweldo nila kay na. Ado nga min anak da pagadadalun da balasang ko. Kateng kayo singeran ante. Baka mayawawan dyan utang na kada kayo. Ay kat iyagdan tulata inton adan pagbayad da kanakan. Mabay na ka mapanagsingayr. Adan yan tayo, Minjail. Umay ka kadiag bayad iti utang mo, manong amboy. Saan? Umay ko kapanayonan, Tanabiting ki din tayo utang kaw. Sa nabali, tadandanin magatang ginwang kaw. Isuntaw, ti una kabayadan. Kunak to payakat. Basta maala ni antik ti pensyon na, adaman na umay umutang. Ay, awan antik kwarta ni antik. Nya? Saan nga gaputan na siyang pat ni antik at gungundawayan yung matan? Diyan magunggundawayan. Utang kayo matan nga utang. Bayadan nyo pa yung mati mo na nga utang yung asa kayang tumutang manan. No, edi kat kayang kaya yung nga bulbulilikungan ni antik. Saan tadta? Tada ako nga mangisakit kanya na. Iso nga pasensya kan, nga mawan mautang mo ka na antik. Ada pa nga ramatan na iti kwarta na. Awan na ba iti pensyon na? Iso nga pumanaw kan, manong amboy. Ante,
Siyak man dagkay daw iti pabor kada kayo tadta. Anya day ta kaanakan. Mabalin nga pautangan dakmat. Hagparami dak kumay ti paglakwak iti wagwag iti sango ti balay me. Wagwag kan kumkumpurme nga mailakaw. Anya, sapay at dagatangag inton maalak ti pensyon ko kaanakan. Nairanamot. Ay, Oray kumano at dagbayad ka dagiti utang na. Tay supay lati alam kaanakan. kat mabalin yung matisoda nga si ngayran ante. Ay namabainak kaanakan. Kan narigat no pilito midang agbayad. No talagang awan pa'y kwartada. Kasi damod. Naanos kayo nga minunay. Madimat lang no nasingpat kayo. Awana, iya lang alang dati agbayad. No agululi kayo lang. Agungat kayo nga mina. Bugtakan nyo isudante. Ay saan Saan ko nga ugali ti kasta Angel. Iso nga urayak latan no kaano ang makabayad da. Manang kureng, umayak man. Oh, Angel, siga magayam. Sumra ka. Ay saanan. Ito yan ayan tiri daw ti pangibagaki ti gagarak. Imayak tabi na unak ni antek nga umayag singiri ti utang yo. Ha? Nabaybayagan di utang yo kan ni antek. May sa stressan. Gapoy ti kapapanunot na kadagi di pautang na kada kayo. Kare kayo nga kare. Nga mawan matungtong pala nyo nga kare yo. Nagtitiwot kayo mat nga agbayad. Ha? Kwa. Kinasarita ko ni ante, may papan iti utang na eh. Naira na ngamin ana ospital ti anak ko, hindi nagsweldo nila kay ko. Iso adyak na kabayad iti utang ko. Ngam naawatan mat ni Nana Helen day ta, Angel. Di na ngamin kayat nga mabainan kayo. Iso nga nasayat latatipan na kisama na. Ngam ka na puno na kastao na nga pungtot na no ada di balayda. Siyak to pati pang ipapapasan na iti ungat na. Iso nga mabalin ka di nga agbayad kanta, kailangan na antik ti kwarta. Awan pa'y mat nga rod ading ko. Ni, Bakibaga ta inton agsweldo nila kay ko. Iyag kunto iji balay dati utang ko. kanong agswildo aya? Inton umay alawas ading. Sige, angam ne. Han mo man nga iyawawan ti utang mo ha. Agsubliakin to umay nga lawas. Anya ti eksakto nga aldaw ti panagswildo na. Tyson to ti umay ko. Tapno hanak nga sumanuble. Ibagam, anyang aldaw, kan anyang oras. Anyang ay manong amboy. Ayan di bayad mo nga kat ne kasapulan na nantik ti kwarta. Nalakom sa matan genuang mo. Agbayad ka na. Umayak ko maagbayad ang malamutan. Ibagam kanina nahilin tayo itong bigatin ti panagbayag ka. Mayak nga rodan. Di mo pa lang itad. Itad mo, tayo paunak ni antik. Kwa. Sige. Itag ko nga rodan. Nagbayad mo ni manong amboy ante. Di, ipautang mo kanyak. Sige. Ala umawon ta imbayad ni ambaw, Angel. Ay, thank you, ante. Kan nagbayad ka gayam ni manang kureng into no mga lawas. Nagbayad taw. Inayon munto iti bulbuludam kaanakan. Sige nga ro, thank you, ante. Urayak ti bayad na. Tapno umdas dara matak nga agipatakdar iti paglakwak, ante. Ay, gayam, di mat nagpawit man na nensan ko manipod abroad. Adamat si mangpot nga package yo. Ay wun, ngamjak pa'y linukatan kaanakan. Apay aya, ante. Hanyo nga masangaw. No hanyo masangaw siya kung timang lukat. Lukatak taw, inton kasangay ikaw. Taiwaras ko nga itid kadagiti awanan akaaruba. Ay na, ada kami nga kakabagyan nyo nga awanan, ante. Iso nga da kami kumati unaan nyo nga ikan iti grasya. Ha? Pasensya kayo nante nga makasto nga talaga ti panagsasaok. Prangkaak. At least ibagbugak ti pudno nga riknak. Kaysa matmapan kayo is istoryan iti sabali nga tao. Mala, lukatan tangarod kaanakan. Nay, nagadumanan nga isang pumababa anak kao. Ay uwan tatang, ilakok dagitoy. So ti usar ti paglakuan nga imparamid ko itasango. Pangalalam nga kadagit ha. Intad niya Auntie Helen. Pangailakom ko intid na nga road. Ipausar mo kadagiti kakabsat mo Ay, saan nga mabalin ta branded dagitoy? Ha? Gatangan day tinangina. Basta bilinan nyo dahil dya kakabsat ko nga handang akot ko ti anti-koleksyon. Masapul nga i-remate damin kanyak. Dya kayat nga agkupit da. Ikakto lang nga isuda ti sagay sa nga bado tatang dandang aglako.
Kasana ti pamayanta iti utang mo, Angel. Ikisay ko ka diti sweldam. Ay, saan pa'y lang, ante? Saan nga balit akanakan dakmat? Uray mabayag sa akto makabayad. Ayos lang mat siguro kada kayo. Ha? Tapay nga'y dagiti saan yung akab-kabagyan nga papautangan nyo kat matawanan matiyaw-utang da. Iso nga okay lang mat siguro niya, ante. Nga uray mabayag sa ak makabayad. Kasapulak ngamin ti kwarta, tay gatang ko'y tilakok iya pwistok. Mala, si kati makamaw kaanakan. Awan na ang titatay ito'y balay na. Ako ko sa kami dagiti badbad ito'y bakante nga silid. Awan mat mangususar ka dagiti nga badbado. Jak mat ngamin maura nga itad na kanyak. Iso nga ala akon. Sako kami ng dagito'y. Kandang ito'y sapsapatos kan bag nga nagado. Ala kamin. Lakok dagito'y. Itad nan tumatlaang dagito'y kadagiti karuba. Iso nga syaklangan ati mangala. Kabagyak mat. Antay ta, naisako kami nan. Nakilam mga ijerwarte na ladan dagitoy. Tapno saan nga makita ni Ante Inton sumangpat. Umuli ako ni alad. Tai puruwak ko dagitoy nakasako nga badbado. Tai awit ko Inton bigat. Ikabil ko itabangir. Oops. Makuryente ang matalay! Kumusta kan, Angel kaanakan? Agyaman akta si bibiyagak pa yanti. Kunak no ipatay kundi napasama kanyak. Agra-ground ngamin ijay. Naimbag ata saan ka napuruan, saan ka nakurintay, kat nakalasat ka. Huwag nga rodante. Anong sana balay ka anakan, tanatarimaan ng dayjay. Sorry, ante. Amo ka nakita yun nagijay nakasako nga. Inruwar ko. Wan, namuklatan nga ilibas mo ko mga alaan dagijay. Nga may nakitak iti CCTV iti balay. Ha? Uy, andaya CCTV yo, ante. Katun mo, di mo nakita ya. Sana. Pakawanan na kay di naramid ko, ante. Ala, agpaimbag ka kaanakan. Tao may nakan sukunan ni tatang mau. Tagawid kan ijay lugar riyaw. Ha? Mawag nga may tisigod ababaw nun may katagsubli ka naun. Hilawat ko manan na tanasingpot da ijay ababaw nun. Saan nga agtatakaw da ijay kaanakan? Iso nga agpaimbag kan wun. Taagawid kan, Angel. Nabainanak iti husto iti kasjay nga inaramid ko manang biyanan. Ingarigatak tinagpaimbag ket nagawidak tamabain akon iti ikit ko. Di magpagtagilakwan iti sango ti balay may nalugay. Iso ang nagsapulak manan iti sabali at trabaho. Nagpaayak na rod kas babawnan, ijay ilay ket jakon inulit ti naramid ko. Tanagbutengak nga mangan no nakarkaro ti karma adumtang kanyak. Halakastahan ti pagayam mo, Angel. Please like, share, and subscribe. Thank you.